ubuzima bw'ikiremwa muntu uko bwije uko bukeye bukomeza kujya mu kaga, ndetse hari ubwoba bw'uko umunsi umwe tuzisanga kuri iyi si nta buzima bw'ikiremwa muntu bukiharanga ukundi. Ubu aka kanya tuvugana isi yose yongeye guterwa ubwoba no kongera kwisanga mu buzima nk'ubwo twari tumazemo iminsi mu gihe cya corona cyangwa COVID-19. Ni nyuma y'uko hadutse icyorezo muri Congo cyitwa Disease X. Uko waba uri kose, aho waba uri hose, icyo waba uri cyo cyose, byakugora kwibagirwa ibihe bya COVID-19, kandi ndetse byanga byakunda uhita wibuka ibihe twamazemo abantu benshi batava mu nzu, nta gikorwa na kimwe gikorwa, ubuzima bwarahagaze. Hagati y'umuntu n'undi hasabwaga intera nini kugira ngo buri wese abashe kwirinda ku buryo bwe. Ibi byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko mbere yaho gatoya nimba asubiza inyuma kubakurikirana amakuru neza, muribuka neza amagambo yagiye avugwa na bamwe mu batuzi bakomakomeye hano ku isi. Urugero ni Bill Gates. 2015 Bill Gates yigeze avuga ko hagiye kubaho icyorezo kidasanzwe, ndetse iki cyorezo kikaba kizibasira abantu ndetse kizafata isi yose. Yavugaga ko benshi batitegura iki cyorezo, ndetse anasaba ko hakakozwe inkingo nyinshi kugira ngo abantu bazabashe kwirinda. Iba bivuga abantu babifataga nk'ibintu bisanzwe, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2020 isi yose yaje kwisanga muri iki cyorezo. Ubuzima burahagarara, abantu benshi bari babayeho mu bwihisho. Leta zifata ingamba zikomakomeye zo kurwana n'iki cyorezo. Niba ubyibuka neza aka kanya byanga byakunda, muri ho hari inshinge 3 bagute kugira ngo ubashe kwikingira iki cyorezo COVID-19. Nyuma y'uko Bill Gates avuze ibi, abantu ntago bigeze babyumva neza, ariko abahanga ndetse n'ibihugu bikomakomeye byahise bifata ingamba zikomakomeye kugira ngo zikore inkingo. Nyuma y'iki cyorezo cya COVID-19 hagiye havugwa ibindi byorezo bizaduka ndetse bikibasira ikiremwa muntu. Mu minsi ishize hano mu Rwanda murabizi ko twari dufite icyorezo cyitwa Marburg, nubwo cyarwanyijwe kigahashywa. Ariko si cyo dushaka kuvugaho gusa. Aka kanya reka twigarukire ku cyorezo kitazwi cyamaze kugera muri Congo. Nyuma y'uko COVID-19 ije, hagiye havugwa amakuru ko hari ikindi cyorezo kizaza, ndetse iki cyorezo kikazaba kikubye inshuro nyinshi icyorezo twese twari tuzi kizwi nka COVID-19. Kandi nimbuza ubwoba wari ufite muri COVID-19, ibaze none nimba haje icyorezo gifite ubukana burenze COVID-19, wibaza ubuzima bw'abantu aho buzaba buri. Iki nicyo gikomeje gutera isi ubwoba, ndetse abayobozi benshi bakaba bamaze gufata ingamba zikomakomeye kugira ngo babashe guhangana n'iki cyorezo. Uretse ko bimwe mu bihugu nabyo bitabizi, nta ngamba byari byafata. Iyo ibyorezo biteye ku isi, ibihugu bifite amafaranga ndetse binakungahaye byo bibanza kwihaza mu buryo bw'ubwirinzi, harimo kurema ingingo nyinshi ndetse no gufata imyanzuro y'uburyo bwose bwarwanya ibi byorezo. Iki cyorezo cyitwa X ni icyorezo kigeze kuvugwaho muri 2022 n'ikigo cyitwa WHO. Iki kigo cyavugaga ko hagiye kubaho icyorezo kidasanzwe, ndetse iki cyorezo kizoreka imbaga nyamwinshi y'isi, benshi bakaburira ubuzima. Aka kanya tuvugana muri Congo niho cyahereye. Impamvu twavuga ko ariho cyahereye nuko muri Congo hamaze kugaragara icyorezo kitazwi, kandi iki cyorezo cyiswe X kubera ko uburyo cyandura ndetse n'uburyo gifata nta n'umwe ubizi. Mu gihe leta ya Congo ikomeje guhangana n'uburyo bwo kumenya uburyo indwara yaba yandura, ariko nta gisubizo cyari cyaboneka. Kuri aka kanya imibare iri gutangazwa izwi nuko bagera kuri 319 bamaze kwandura iki cyorezo, ariko ntago kirabonerwa izina kubera ko haracyakorwa ubushakashatsi no kumenya byinshi byimbitse kuri amakuru y'iki cyorezo. Hong Kong ubu kuhinjira byakugora kubera ko bari gusakwa bikomeye no kubanza gupimwa kugira ngo barebe neza ko utabuzanye iki cyaduka cy'indwara cyateye isi. Abantu 75 bamaze kwitaba Imana muri Congo. Abo nibo bazwi gusa nyuma y'uko bakoreweho ubushakashatsi bashaka kumenya icyaba cyabishe, ndetse indwara ikaba iteye ubwoba cyane kuko indwara yitwa X nk'uko byagiye bivugwa
bavuga ko izaza yikubye inshuro 20 icyorezo cya COVID-19. Nimba wibuka ubukana bwa COVID-19 yahitanye amamiliyoni y'abantu ku isi, barimo abakuze cyane, ariko iki cyorezo cyitwa X cyadutse muri Kongo bataramenya izina ryacyo neza kubera ko nta n'ubushakashatsi bwinshi bwari bwagikorwa ngo bamenye ikiyitera ndetse n'uburyo yabihagaze kugira ngo babashe no kuburira ikiremwa muntu uburyo bwo kwirinda iki cyorezo. Wibaze nimba kiri kwibasira abana bari mu myaka 5, akaba aribo kiri gufata cyane, mu gihe COVID-19 abantu yazahazaga cyane ari ba bantu bafite imyaka y'ubukure ihagije, kubera ko iyo ukuze cyane abasirikare b'umubiri baba bakora gakeya. Ariko iki cyorezo siko kimeze kuko kirahera ku mwana mutoya ndetse gikomeje gutera inkeke cyane. Gusa ibi ngibi mwibuke ko byagiye binavugwaho cyane ko hazaza ibindi byorezo bikomakomeye bikibasira isi. Ushobora kwibaza uburyo aba bantu bakomakomeye bamenya ko ibi byorezo bizabaho. Nimba wibuka neza, umwe mu bayobozi ba Amerika, uyu ni umujyanama mukuru muri Presidence ya Amerika, uko abayobozi bagenda basimburana bagenda bahamusanga, yagiye avugwaho ko yari afite amakuru menshi ahagije kuri COVID-19 ndetse byatumye anagera mu nkiko abazwa byinshi nyuma y'uko COVID-19 yadukiye isi. Uyu mugabo yari yarabivuze muri speech ye abwira abantu ko hari icyorezo kizabaho hadashize igihe kinini. Iki cyorezo koko kiragaragara, byunga mu magambo Bill Gates yari yarivugiye muri 2015, ndetse uyu mugabo bamushinjaga ko ashobora kuba yaragiye agira uruhare ndetse akaba hari n'inyungu zikomakomeye yagiye abona mu ikwirakwizwa ry'inkingo. Mu bibazo yagendaga abazwa, bakekaga ko yari abizi neza ko iki cyorezo kizaba kiriho n'uburyo kizaba kimeze, nubwo yagiye abihakana ndetse we n'umugore we bashirwaga mu majwi. Uyu mugabo yarabyigaramye avuga ko yabikekaga ariko bitavuze ko yari azi byinshi kuri iyi ndwara, ariko akunda umuntu ashobora kuba yivugira wenda bigahuza n'ibizaba. Uribuka neza ko kugira ngo ubashe kugira amahirwe yo kugenda aho ushaka mu bihugu bitandukanye byasabaga ko byibura watewe inkingo za COVID-19, ndetse izi nkingo ziri no mu byagiye bizahaza ikiremwa muntu kuko hari benshi bagiye bagirwaho ingaruka n'izi nkingo, harimo umuvuduko w'amaraso ndetse harimo n'ibihugu bimwe na bimwe byagiye bibisabira imbabazi. Nimba wibuka neza, Minisitiri wa Canada hari abaturage yasabye imbabazi kubera uburenganzira bagiye babuzwa. Ni bamwe banze kwiteza izi nkingo kuko henshi ntabwo wari wemerewe kuba wagira igihugu ujyamo udafite izi nkingo. Mwibaze nimba kino cyorezo kigiye kuza kikoreka isi, tukongera guterwa izindi nkingo tutazi ingaruka zizatera mu mibiri yacu, cyane cyane ko izi nkingo ibihugu byinshi byagiye bishirwa mu majwi yo gukora inkingo zidafite ubuziranenge ndetse zagiye zigira ingaruka ku bagiye baziteza. Aka kanya ubwoba isi yose ifite ni iki cyorezo cyitwa X cyaje mu buryo butazwi. Abantu bari kwibaza ngo igisubizo cyacyo kizaba ikihe. Ibihugu bimwe na bimwe byagiye bitangira gukora inkingo bitazi indwara bigiye gukorereza inkingo yariyo, kubera ko niyo mpamvu yitwa X ntabwo iramenyekana ndetse na byinshi kuri yo ntabwo bizwi. Ibihugu byinshi byo muri Aziya byatangiye gukumira no kurwanya abantu bagenda baturuka muri ibi bihugu birimo nka za Ethiopia ndetse n'abaturuka muri Kongo. Byanga byakunda nimba uri guturuka muri Kongo ujya mu kindi gihugu ntabwo biri buze kukorohera nyuma y'uko hamenyekanye ko hari iyi ndwara, kubera ko ibihugu byose bifite ubwoba bwo kwindwara yagera mu bihugu byayo. Ni indwara iri kwica byihuse kubera ko igenda ifata mu myanya y'ubuhumekero ikakubuza guhumeka neza kandi yica vuba. Haracyakomeje kwibazwa iki cyorezo icyaba cyagiteje ndetse naho cyaba cyaturutse. N'abaganga ntabwo baryamye n'abashakashatsi kuri iyi ndwara bakomeza gukora ubushakashatsi butandukanye bwo kumenya byinshi kuri iyi ndwara. Nubwo aka kanya bivugwa ko abantu bagera muri 319 ari bo bamaze kwandura muri ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo ni imibare igaragara, ariko hari n'abandi bataramenyekana bavuga ko benshi bashobora kuba baragiye bahitanwa n'iyi ndwara mu buryo batazi kubera ko bari bataragera amakuru bayimenyaho.
ubuzima bw'umuntu nimba bukomeje guterwa n'ibyorezo bitandukanye, rimwe na rimwe usanga hari ibihugu bibifitemo inyungu biba byateguye ibi byorezo. Kuko nimba wibuka nyuma y'uko covid ibaye, abakunzi ba filime, nimba wararebye filime yitwa Contagious, bakweretse ubuzima twari tubayeho muri covid, ndetse iyi filime ntabwo yakinwe muri covid, yakinwe mbere yaho, kubera ko hari amakuru benshi bari bafite kuri ibi bintu. Ibi byorezo bigenda bitera isi bigiye bitandukanye, akenshi usanga bifite ba nyirabayazana baba bibereye iyo hirya, kugira gusa ikiremwamuntu gikomeze kwisanga mu kaga. Aka kanya aho waba uri hose, icyo usabwa ni ukwirinda, kuko ntabwo tuzi icyo iyi ndwara iri buze gusiga, cyane cyane ku baturiye bino bihugu nka Congo, abari muri East Africa muri rusange. Biroroshye cyane kuba indwara yakaduka ikadukira ibi bihugu byegereye kano gace ka Congo. Nimba ibihugu by'ibihangange byamaze gufata imyanzuro ikakaye yo kurwanya iki cyorezo, kubera ko bafite ubwoba bwacyo, kuko ni na ngombwa, kubera ko nimba ari icyorezo kitazwi, aka kanya kikaba kimaze guhirika imbaga ingana gutyo y'abantu mu gihe gitoya. Wibaze noneho nikimara gukwiragira isi nk'uko covid yakwiragiye mu gihe gitoya, ndetse isi yose ikisanga iri muri lockdown. Ibi nibyo bikomeje gutera benshi ubwoba, ndetse igiteye ubwoba n'ubu buryo ki iyi ndwara batazi ikintu kitera n'uburyo yandura. Ibyo ubwabyo byagateye inkeke buri wese uri kunyumva. Ahasigaye naho gusenga gusa no gukomeza gutegereza icyo indwara iza kuzanira isi. Gusa wibuke neza ko n'ubundi niramuka koko ibaye ariyo ndwara ya nyayo yitwa X nk'uko byagiye bivugwa, isi iraba iri mu kaga. Ndetse biraba bihamya neza ko byanga byakunda izi ndwara zitizana. Hari benshi babifitemo uruhare, ndetse banafite inyungu bunguka. Nureba neza izi nkingo zigenda ziterwa abantu, byanga byakunda hari ibigo biba byazikoze, ndetse hari amafaranga bihabwa. Izo ni inyungu kuri bo, ariko rubanda rugufi ruba ruri kuhangirikira, ndetse benshi banahasiga ubuzima, mu gihe benshi bari kwinjiza amamiliyoni y'amadolari. Ukibaza ikiremwa muntu uburyo gifata umwanya kikagenda kikarema ibintu biri buze kwangiriza abandi, biri buze kurimbura kubw'inyungu zabo bwite gusa. Nibikomeza uku, ikiremwa muntu nicyo kizirangiriza isi. Aka kanya twese tugiye guhangana n'ubuzima, buri wese ashaka kurokoka iki cyorezo, kuko nimba kiri kwica bigeze aha, byanga byakunda niwumva hari umwe mu muryango wawe wafashwe, bizagutera ubwoba ndetse wifuze no guhunga. Gusa Imana ikiturinde, ndetse twizere ko biri buze kumenyekana neza uburyo ino ndwara yandura, bize no gufasha abatuye isi kumenya uburyo bwo kwirinda iyi ndwara. Mukomeze mugubwe neza, turaza gukomeza tumumenyera amakuru y'iki cyorezo. Gusa igisabwa muri byose no kwirinda. Abaturuka hanze y'igihugu na babandi mugenda muhura, kuko n'ubundi biraza kurangira byanga byakunda hagati yawe n'undi haje kuba mu intera. Gusa Imana idufashe ntituze kwisanga mu buzima nka bwa bundi twari turimo muri covid-19, aho buri wese yatinyaga kwegera mugenzi we. Mugubwe neza kandi Uwiteka abarinde ibyago n'ibyabangamira ubuzima bwanyu ibyo ari byo byose. Njye nitwa Masifa kandi ndabakunda.